ngezozimele Saturday morning ayi zimbi indaba ngezozimele kuphushwa uPanyaza uphushwa kwa MK for president aphushwa futhi kwa ANC ama parallel awekho endaweni eyi1 kodwa akhona kwa ANC aphinde bekhona manje kwa MK kwakuthiwa ama fiction or ebalethile abantu abaphikisana kodwa manje sekuthiwa ama parallel structures ayasebenzisana ne connection njengabantu bakaSathane bane connection ba connected ngezozimele uvelile ke ivoice note kaMzila akhuluma khona ethi yena Panyaza for president for 2027 yavela indaba eGauteng province iMK ayinama program total since kwathi inyama since kwaphela istructure lesa esasikhona kuthulekile akunale program eyi1 even noma kuyo kuma election amagazi bawabona amabhena wabona akwenziwa lutho akwenzeki lutho kanti yile vimbe kangaka sina indaba ivela umzi uyakhonkotsha khuluma Sinibingelele bahlali sibingelela amaphalamende wonke sibingelela ama-political party wonke ne-MK party sithi ke commanders morning lapha ke siyahlaziya ngoba yonke into enzakalayo ehamba ngaphansi kweinyawo zabantu ngoba ngeke bayibone so ke sina ke siyayibona into ehamba ngaphansi kweinyawo nento ehamba ebumnyameni abathakathi mabendiza ngemishanelo thina sinenhlanhla yokubabona bese sikwazi ke ukuhlaziya njengomzi njengoba bekhulumela iMK kangaka bekhulumela ukukhethwa kwamalokuzwa kwama-leaders MK eOrlando kaye nenkabeza lekhona esisangane kanti ukhuluma umbhedo akaconcentrateanga kwa-MK this why bekhuluma umbhedo ekhuluma ngathi udla izambane elishisayo lishisa ulimi ngoba akakhonze uzoxova kwa-MK yena uyi-ANC in full standing khona manje baphusha uPanyaza benomzwandile ke lo sezowathengelwa nemoto iBMW emhlophe baphusha uyabona nje umzwandile ephase ebayikhansela under iflag leMK uyobe nje kuyikhansela leANC Nkosi yami kuyobe kuphinga ukuthi ANC kube kushinga uthula umnyama so iMK ifuna ibhasope uma ephase bayikhansela under MK ifuna imhlale ethendeni wenza mistake ephikisana nema-policies eMK akhishwe ebukhanseleni kwenziwe ilokuthi by election kufakwe omunye funa iMK ikhiphe ifake ngoba la ihlaselo that's why leadership ifuna ishintshwe at any time kwi-MK party sesibonile kungani uZuma eshintsha ama-leaders at any time bayathengwa ANC bayathengwa uRupert ama-leaders e-MK ngoba i-MK ifuneke iwe ngoba ayilaleli Stellenbosch futhi ayifandwa iStellenbosch ukuze icontrol iStellenbosch that's why i-attackwa kangaka kuthunywa i-ANC yiyo kakhulu i-ANC ethunywayo ngoba yona ina-intelligence ebroader engakwazi ukwenza uku-infiltrate ku-MK commanders morning ngazi nakhona kwa-ANC kukhona iparallel lakhona elikhulu kuthiwa uNtsiki lo Ntsiki lekuthiwa usebenzisana nabathile baku-MK futhi ukudestroy i-ANC ngaphakathi futhi kuyona nakhona futhi kwa-ANC bathi ubhizi ngoKhumalo lapha uNtsiki wakhona uyena omonitor uKhumalo esebenzisana nabo umzwandile bese kuba nolana-ke umzi yena ingqoshini yakhona i-main power yakhona ubaba uPanyaza Lusufi ngezozimele nakwa-ANC ne-parallel lakhona kwa-ANC kune-parallel angithi njengoba kwavuka umkhonto i-parallel yayisifomeka kwa-ANC kanti kwakama-fiction before yayingekho manje mabethuswa umkhonto kwase kwakheka i-parallelism ngoba kukhona abanye abathi abadlayo lapha kwa-ANC baseyikhundleni kodwa bawumkhonto enhlizweni so ke bona yiba badisha indaba badishela abathize bomkhonto ababekade benabo kwa-ANC bona basemkhontweni bawi-ANC bamosha ku-ANC ngoba vele i-ANC niyabona ukuthi imbongo leguqe ngedolo so sebeyayiqedela lokubelise kancane idolo bamoshe in favor of umkhonto but masiye u-ANC sokuxhumela emkhontweni commanders morning ngiyazi kuthiwa ke la kontsiki ngakhona yibona bafuna amakhansela candidate base behlulwa yini emphakathini bahlulwa kubesihlahleni orade eholweni uyazi abantu abahlulwe esihlahleni manje babanqabanqeba base sebeyuza manje ukuthi okay ngoba lo uKhumalo ngizwani naye awuthi-ke mina ngihambe yokufaka uphusha umzwandile ngizokhona ukudla amathenda through MK esa ANC ngezozimele ibheke isa iyelo
kodwa lo yellow wakhona ugreen ngiyazimela uyellow green uyellow green kanti ke e118 bakubonisa kahle nje kwakwa ama t-shirt ayellow street engabuza ngwabone Orlando ababefika nje amathi yona le Orlando yakho imanga le Orlando imanga lo okuthiwa kwaba nokukhetha oku-free and fair uqamba manga uMzwandile yazi umuntu eqamba manga imini ilanga libalele engasalinda ukube emnyama ebusuku ngoba ngangikhona mina ngizwanga abantu ngehlula ngebhasi so ngisho ukuthi ke kukhona la emkhontweni umkhonto uinfiltrated kakhulu osomathuba ingcono ANC baningi abantu impisi eyila emkhontweni then mawucompare neimpisi ezomkhonto ezikwi-ANC zimbalo eze-ANC esemkhontweni ziningi yizo lezi ezikhuluma kakhulu and yizo futhi ezicriticize kakhulu abanye so ke thina njengabahlaziyi kufanele silubhekeke udaba sisendlalela umphakathi uzumphakathi ube ulwazi ukuze ningahlaselwa ningazi so mase nisenhlaziyela siya analyzer siya ayina nina senzokwazi la emkhontweni sinezimpisi nihlale niqaphile ukuthi umkhonto awungeke ube nobumbano oluphelele kunempisi ezizobhidliza ngaphakathi and futhi zinenhlanhla zokuba kuma positions are serious njengabo umzila abanabanye bayaphishekela baphushe ngenkani ukungena bangathengela nje abantu utshwala obushibhili imbazo amavodka lokutshwala bodwa letha benze Orlando ngaza ukuthi ungihlafule bonke ngaze usakhuma ngotshwala kwakulabo bebejuluke kwenzakala kujonga abantu bebejulisa utshwala obushibhili Orlando kwakwenzakalala babethengela utshwala ukuthi basupporte i-campaigns khona bangithi yona lento yebo ANC parallelism to and networking to with umkhonto so ke lapha kwenzakalani kuthengelwa abantu utshwala kusemne group nje lapha emkhontweni le group kahle kahle iANC umkhonto wesizwe angithi kudala mina ngimonitor le group le ehamba nabo labo omlilo laba babephatha ama camera bezenza ama loyal members omkhonto iANC umkhonto le group le iba umsindo uyabona inhlangano oyithandayo ngavele ngabona mina ibehavior yabona inhlangano oyithandayo ngeke wenze i-noise of destruction noma ngabe khonto ephikisayo wenza i-dispute lapha i-noise of destruction iswe kokubhidliza kubonakala uwopo washa amabhunu so ke ngabo ntomlilo abayi-ANC abasiyo umkhonto nabo umzwandile ngomsindo abawubanga wokubhidliza ilokhu zifunction lebiyenziwa ngabona laba bayi-ANC abasungu abanye babenza ama-dispute babewenza kahle bekhuluma ukuthi into esotho khona eOrlando njalo Orlando khona babenza ama-dispute ukuthi bama member omkhonto ngempela but i-dispute ayikusho ukuthi is not accepted i-accepted dispute if it's reasonable hayi umsindo wamahlanye wenziwa umlilo naye umzwandile engimangaza ngoba previous wayetshele thina ukuthi abantu abaningi emkhontweni abayazi ipolitics funeka beze kuye azobahabulisa kanti umzwandile washita asihabula ipolitics yokusupport ukupanyaza siwumkhonto ukuthi ayoba upresident ube president we-ANC ebolile i-ANC ebolile engenzeli lutho abantu since phethe uRamaphosa nje akuna RDP house ngisho i1 yakhe lisalukazi orikhehla so ngisho ukuthi ke njengamanje emkhontweni umphakathi ufuneka wazi umkhonto under attack i-attack yakhona is underground commanders morning mhlazi uma ungathi wena i-underground kanjani sekuphethe bona bomzina ngumzi uyothi sephethe ngoba uyamuza ukuthi uyaqhoma uthi kwakhethwa fe kusho umzi angithi phela i-underground ngoba laba bakhethayo bazi ukuthi umzi umkhonto abazi ukuthi umzi akasi umkhonto futhi abazi ukuthi umzi ukuyiportal yopanyaza specially ukuma portal ANC bebengazi ukuthi kanti lokho kumele ngingene emlomeni ngiyakuphisa ukuthi eOrlando kwakhetha ababethengela utshwala ngabe abantu babethengela utshwala babe umkhonto ngempela nawo abantu babeyithathelwe nje somewhere ebar or beyihlale nje hostela beyinsizwa beyihlale bebhorekile bengama ajoba empila zikasekhasi bathengela imbazo kodwa abantu babekhetha babethengela utshwala ungakho be umkhonto na laba abasiyo umkhonto bayigroup enezikipa zomkhonto abasiyo umkhonto kudala emkhontweni bebakhona ema-meetingini benzela ukuthi bona botshwala benzela ukuthi mabesusa i-chaos sithi ama-member omkhonto laba bantu laba i-behavior yabakusiyo umkhonto
abanayo i-discipline ni high moral. Laba bantu benomzwandile bonke nomlilo kuba ngathi amahlanye ephuma ehlathini masebe phikisa into ngekwenze ukuthi ke ngoba vele akusiyo inhlangano yabo kodwa kwa ANC lapha bafike babe humble mabefika kwa ANC kuNtsiki mayifika uNtsiki yamhloniphi kuNtsiki ba reporter kuNtsiki uNtsiki bamhloniphi yebo bonke ngizwa kuthiwa naye ulokuza umlilo lona ustendile ukuthi abe ikhansela lomkhonto iyo yonke ilokuza ama-wing e-ANC ngaphakathi emkhontweni into umsangano uzobe wenzeka uma ngabe umlilo engawina abe ikhansela kuyokwenzeka umsangano yebo ngoba umkhonto uwile kulama section mhlawumbe ngeke awine Nkosi yami kodwa mhlawumbe uyoba iPR sasa umsangano kodwa ke uma ezophatha emkhontweni ebe ANC uzobhikiza ukuthi ngabikho iperformance yokusevisa umphakathi khona umkhonto kodwa wenza lutho nomzwandile bayingozi emkhontweni nibagade ningekhohliswa ulimo olushelelayo kukhulunywa kahle ngazuthi ba umkhonto ngifuna ukutshela ama commander nebagade kodwa mhlazi ayukho fair umzwandile akenzanga lutho ukahle umuntu kahle ovusa inombolo yabo umzi ngoba bablame umzi bangablame umhlazi akusinjalo mhlazi kunjalo nje umzwandile akenzanga lutho in this squamble but umzwandile usebenzela iANC lokho ngizakubeka ngoba umsindo abawenze Orlando wenzile nibe nomlilo umsindo owanginyanyisayo ngoba mina nganginyanya ichaos emkhontweni ngoba mina ngisiumkhonto ANC bona ba ANC mkhonto mina ngisiya umkhonto ANC cha ngikhonje lapho so kusho ukuthi kumsinda abawubanga wokubhedliza so ngababona ukuthi abalungile akusibabodwa njalo ningathi bobuthi abanye angibaza basezone 13 ababangumsindo nezone 3 and if I'm not mistaken khona abanye futhi amahlanya afana nabo ayekhona ko zone 13 ngokwabo phiki kwaphikiswana kwaba yizone 3 again naye yenze enye chaos hayamba yiyo njalo iANC mkhonto sababona banayo inetwork nyana kodwa abangamaningi amazone abheda njengale Commanders Morning njengezone 12 so mawuthi zone 12 yaphetha wawusho luphuhlanga ukuthi na no awuthula amazone 12 kusho ukuthi izone 12 yaphenduka yadominatewa yalama parallel ayizokwenza ichaos kwase kubheda izone 12 ayinotshwala yebo ayida kutshwala ejuluka engaqedi enamehla abomvu udako nomama wakho owascreamayo uhamba nabo lo wascreama wasebo 59 lo mama lo nenhliziyo embi bakithi ungathi isizwe saseBurundi athi ngibuza kwani le ndaba yomama oscreamayo why laba abanye baleside ngapha le fiction engapha bekazange bakhethe wabo umama ozoscreama na mina ngisablame laba bengapha oyicompetition ngoba lo mama lethi bayiscreama nabe khiphela ivolunteer lo mama elizoscreama futhi kube imayi ukhalwa uzomvala aboli 50% mina ngibona laba bahliwa isala syllabus and futhi baba dom ngeAfrikaans dom cop yabona phela Nkosi yami yazi ukushaywa induku urelaxed akufani nokushaywa induku ready to fight so ake ngithi wena wawungazi ukuthi kuscream phela is first in the world ukuthi umuntu omdala act njengengane encelayo ascreame kuma conference so ke lo mama wonke nathi sabachoked lo screamayo isalukazi singakingwidingidi esalukazi simhlophe screamani Commanders Morning kwamele bakhiphe sabi isakaza esipafile nabo ngokwabo mina nyaba blame ukuthi kwamele bakhiphe umama futhi ofaka imakeup azinayo lo mama lo makeup nawabo a makeup naye ascreame phela bona banamahloni laba banamahloni ngoba bazobhidliza kwamele bamthengele imbazi umama bazobhidliza umkhonto la kazi kwamele bathola umama special bamthengele umimbazo kanje ukuskipha ipapalazi kancane khipha amahloni bamphethele something uyiwine inyana bathi mama scream uyobona ngoba babezowina ngokuscream ukuthi wayezobona umvalo ukuthi kuyisandla kaThemba nakhona kunomuntu oscreamayo kube 50-50 ya kodwa ukusalayo uThemba yena wayithola iposition nokuscreama kwabathakathi akusebenzanga so ngisho ukuthi lapha emkhontweni funa abantu abathanda umkhonto bakwazi ukuhlunga leswayi sihlaziya nje bakwazi ukwazi bezwe itone yomuntu ukuthi lo wenza ngathi umkhonto akasiyo ukuze mangabe break istimela ukuthi ngabe nama programs emkhontweni bazi ukuthi kwenzakalani Commanders Morning ukuhlaziya kuzimele geqe ukuhlaziya ngendawo thina sina nje siyama voice note umhlaziyo uthi uzimele geqe
sithatha ihlangothi asinjani mhlazi asithatha ihlangothi sishaya yonke indawo wonke umphakathini kwa ANC kwa EFF kwa Action SA kwa Nkatha kwamkhona asesabi lutho kwa Muslim lokuthiwa iyanquma makwakhuluma ngayiqhuma ikhanda the siyahlaziya ngayo kwa ZCC lokuthiwa nabo uyanyamalala makwa eMoria siyahlaziya ngabo asishilu usuyamalala suyabalisa iMoria yi nazi indaba hayi ngathi kuthiwa kunesilwane sakho esiyinkomo phambili sibe inyoka ngemva izindaba ezihlala emanzini bathi ihomo yametsi besho ngesipedi bathi ihomo yametsi kunali ihomo yametsi kuyona ebatlange efunani igazi phela ehena lo muntu ukuziqine phela ngoba phela igazi hamba nomphefumulo ukuziqine phela ama-powers wayo okuperforma umsebenzi ukuthi isonto lande nokuthi libe nemilingo sokunqola uyokaShembe once uShembena uShembe angazi lutho ngaye kodwa nje mina into ehambisana nemilingonyana ngizwana nazo but khona kwaze koShembe ngobuya saba mhlawumbe usaba uVaseline uShembe naye unayo inyoka yakhe kodwa kuShembe inyoka eplain efana nazo inyoka lezi abathwele ngazo laba bamabhizinisi inyoka ideswa ubona sonto kaShembe lilincane nawa ZCC phela imbuqumbuqu le uZCC othwele ngayo imbuqumbuqu kuya umhlazi kuya ngo size beyinyoka ukuthi inyoka kingakanani yebo phela leyana i-double action le angithi leya iyinkomo ngaphambili ngaphambili so kaShembe single action ya iyinkomo ngaphambili le yase ZCC enempondo ezinkulu ejika kude njengenguni njengama old nguni cows bese kuthi la ngemuva ibe imbuqumbuqu yenyoka so ke ineyinyawo impela zenkomo ngaphambili kusho ukuthi ke manje inkulu kakhulu ke leya yikubonisa into yazethi likhulu kangaka leya waShembe kuncanyana Nkosi yami yikho kunganga namandla akho phela azoba ngangumzimba ngeke uthola ukuthi umuntu othafu umlinganise manje ngoba uShembe bahlukene kayi2 nozethi bahlukene kayi2 weShembe bahlukene kayi4 lenyoka zingaki manje kwazethi le basebenzisa yona inyoka eyodwa le bathatha inyoka iperforma bona benza ama rituals okuyiworship bisi performa yona spread ama waves wayo ayina ndaba ukuthi lo umuntu indaba efamily abakwamake bonke so ke spread ama waves ngoba nalo uyayikhonza phela ifuna ukukhonzwa nje ifuna ukukhonza ayiphikisi ukuthi hayi mina nginazi nini iyakho ngoba ifuna nje ukukhonza angithi uShembe khona wakwantshontshwa amaphaza kwaShembe engisiwa kwaShembe kwakuthiwa kwakungokwamagubane owavula isonto ngo-1976 wavula isonto okuthiwa impicane manje umfazi wakhona wayemngani kamama wabuza umama lesonto legama elibuka ngayimpicane yani babebhinca idoba njengaba kwaShembe kwathiwa wathi hayi phela impica Shembe kwathiwa impica Shembe ngoba kwenze njani kuthiwa ubaba waphica uShembe angithi ube umngani omkhulu noShembe wahlephula endumbeni yakwaShembe wasezovula leli bandla lo mama lona owayemfishane wayesidudla wayifaka ibhinca idoba efaka into enenhloko ekhanda so ngisho ukuthi ngafunda lapho ukuthi uShembe ngisemncane ke mina ngisafunda isikole ngafunda lapho mabekhuluma mama ukuthi hawu lapha kunomsamo lento le kahle kahle akuseka uNkulunkulu into yakhiwe khona la emhlabeni bese beyothena ba amakhosi asezulwini kanti into yakhiwe khona la emhlabeni Nkosi yami iqiniso ufuneke siselazi and iqiniso liyosikhulula Commanders Morning uba umuntu wabhala iBhayibheli kuze kube nje indaba nje ababhala iBhayibheli ama-philosophers abantu ababecwaninga imibhalo yomlando owawukhona kwi-Ark of Covenant ugciniwe ephepheni zamatshe kwakunama-slates ayibhalwa arekhoda yonke into ama-text nemithetho yakhona iyayirekhodwa kuma-slates angithi ama-taxpayers ama-tax collectors labo kuthiwa abaqoqi bentela babebhala khona ukuthi amasebegugile baretire la bazolandela balandela imithetho abafarisi nabo bebhala imithetho indlela abalida ngayo abafarisi kwababishop bakhona babizwa abafarisi kwakubhalwa imithetho amakhosi ayibhala imithetho ibekwa lapha kwi-Ark of Covenant lapho kwakuneyingilo esikhona ama-cherubs ayibambene ayizitshethu Commanders Morning